Kasengkon Nyotrap National Awakening Movement Khanam hak arpulai trik yong arazar arpun riau kelalik ikendo yu Chief Secretary Kejela ban ujor halor kejeng torti kerkom tungkam hak Secretariat Administration Department. Bat kumbalalap leng bak RTI. Ubat Thomas Pasa ulong ba ulapan pau ba kaseng kelasyam badan buan kikam kebelat mang hendrai kebedang latli hak kitenat baper. Unu Presiden Kaseng Khanam ulong bakat kum ke RTI lalap badan kum basispa live kundaingut kinong tray casual be otulap man lau benai. Ndai kerkom tungkam bat be kam meki pat kalong ke baem renti setia. Ubat Thomas Pasa ula keno bagerkom tray kam kalong ke betut ak bakinong tray kihak ban tray tang khadiat benai nang tala be kam ba khot tray biang hadian. Kabapeni bagatanat kam bot iki kendon ke badai. Syok kaseng kalalap bagajendon kinong tray keladuna ha unai wiang kesenam arajar arpusan. Ndai kalakio pensan wiang ha unai kala lengkot kesenam arajar arpun riu. Kabapeni ikijing kelih lor kerukom pediang kinong tray. Kakenam kalapan pauru kijing sokya bagadan kijing per kerukom tungkam ya kejuk kejat kam. Ha kabadan kibahap menilai eksamen kabadan pat kiban syukot tungkam klem kano ke eksamen kebabenia. Rukom tungkam tungjam hang tiap SADN kabiki ang Secretariat Administrative Department nazarat ngat nakaleng jongi hi kani kamdei kabang isu wan ya kondok kumtu nakaleng jongi la don sanrub na bangila file ki RTI ki besibun ba haka ni ke department bat lada ki kemau lomba kilat patai kobor ngila jukren cikang kani ba nakaleng ka department keladon kajing persyang ban buri ya information ki bangi ki kwa kena kementak kajing khut kajing suba kar kom tungkam hati apa SDN pada hadin pada ngila file no daka first appellate complaint sya first appellate authority bat ngila ikendori i pada hadin ka kajing simkhia kajong i nakala ka SDN kala ai gengi ki information ki ba ngila epat do kani gamat kani sapang kar kom tungkam tunjang apa ka SDN yakini ki daily wages employee Larang isim kat kum ki RTI information ki bangilap. Ka SEDN ka don average si spalai pawut kita ki daily wages ki batray. Ki wa ka SEDN ka siutulap man law banai. Larang isim pada ya karu kam tungkam ya ki pada. Ngai kalong ka ba kam thamula. Ka ba nungkong? Ya kini ki daily wages la syukhat kat bamon be kat bamon. Ma don teng kila khot iki bantri lai banai nang tap ade si banai la be no la khot biang sau nai ar banai la be no kalau ngumta te nakaliang ka jongi ni la file ni ka RTI bangi la pan ya kata ka kerteng jongki nong trade daily wages ki ba ka SADE accounts ka siu tulak man lau banai la sipo banai menta but habangi wat kini giles ngi manu banai ki dong kerteng ki ba si spa lai kunda si spa sau po si spa punyo manu banai ka change ke dia ma tengi pe kini kerteng boro kini ki ber kerteng apo ka au banai ai nuksano jong u banai April arja apusan ha u banai Mei kidan June kidan ho July kim dan chu te ha August kidan biang tengi kalong ka bam yai renti kini garu kam tungkam ko chongki bat nakaliang ka jongi ngilap ba ha u nai November arja upusan kadon ka jing hiar sendet kini kinong tray dan ngi page ya katuka jing siu tulap jong ka accounts ya kini ka list sebagai siu tulap ti hadin kata pada ngi iba au bena Januari pada kalakio biang mah kilapoi biang seki sispa tam namar au bena November ka poi satang kisapu ar sapu laingut kunta te ngi thu ba la akhir na kai ka daw kumbang ki ong ba le si karon kata ka financial constraint jong department dongin sim ya kata but hendai ngi kala nang kiu pada kila nang bun yang kini ki bateri daily wages dan nak kalian ngajongi pada habang la study penya ba ya kini ka teng ilap ka ba so pelawa ba ki don ki kerteng ki ba la tho le si ha usir lembar bo iwe hadu arpo ki don si phau muri kibal atri namar baki don hausin lomba iwe hari sipau ngimut ngi sautu baki de gibel lat islam kai gibel gibel senior hi kata ka rukom trikam ko joki nama ka kerte ka joki kam don hausin lomba si spa ar pau le si spa lai pau pi te habang i pada yakini ki sipawut pada klam don shu bakhot hadin jong nomor aja hor opsan namar bali hadin ka jingwat benia ka jongi ngilap baki de kini ki ju sipawut ki ba shang ban agitate ate badan malki haba ki sya wengkam kiron tak khniat ngut
Tinggal wat banyak kini lah persiang babat wat information. Te ngi katu kat ne naki kidai kita ki banyak ki. Ban kadawi ke baka nak kalian ke department ka kalian khot iki kadai ba balai pi ki persia ya ka sarkar. Balai pi ya syong hati maran malki. Refin kini ni wei ai lu sei wei te kan ni ka ong ka kam long ka bai ha. Ban nak kalian ka jong ing yong man pen bai ya kini kham tam ya habang i ban kalian jong ka nak kat mu arti ai binglam. Kidon haka SCDN kidon prapui tiligi post pier ki balai sanction post. Chokidar arngon mali cleaner khatnyo sweeper san haka SCDE establishment per kidon ki post ki balai LDA sispa life nyo typist sispa pufra stenographer grade 2 life grade 3 khatnyo but driver khatway tingong kini ki post ki su thli yang ne poka department kan ni dikat ko RTI bilang tingong bakat kan ni jeng kerdok kam ko jam jung samla dong ba soba ban fill up no kini ki post ki bakalai khang bakan long jing mentoi ya ki ko samla ka jongi ki ba kwa ban yo kam yo jam tena kalian ka jongi sotonat ban kalian jongi chief secretary i galong positive ba yong ba insapit binya ba kini baro ban yo ba i hap up do yo secretary jongka SAD ba inwan nama idun hak election duty mentah inwan de syahadu mai mi ki tayo ko banungkang ten lawan mu election de yang jong secretary ru ki ya ka ba ngila e kendu ngila tho city lo kan ni te kan dan ka jing sim khya na ka yang office jong CS ba na ka yang jong ing idun ta ka jing kerman hi ba kini ki rukam thurmur hak CDN kindang kinja kindu no ba na ka yang jong i ka wei ki ba ngila da rai ba ku mangak kerna dungkong ba ngin sedang bat pengkot ya kini ki jing thumkam ki ba long prusya ya ka sinsar khadana ne ki bam khoi ha ka SDN bar kini ki RTI filing jong kidang ya mentaru ngin hab antrak ki kita ki buri ki ba yo kam nomor baki itu ki long he long hai bar ki kita pada ki buri ba duk nomor baki itu ki long he long hai syabe do kam pada